Itayo amin apo. Mga launay, happy birthday apo kapitana. Happy birthday ko na man. Happy birthday lang. Yang ako mablaaw hang mga. Happy duplita mo. Purifikasyon ko tinagan na niya. Dahito di piyesta na ito eh. Uray niya ako Santa Maria, kas nagana, mapanigay templo, ma-purify, madalusan. Iso na tinagan ko matimaiyan at tata, dahil sa San Jose birthday. May sama na pastoral leader, purifikasyon. Iso nga purifikasyon, puring ko matinagan na ni Kapitana Tata. Gabot na birthday na dahil na isang sangayan a piyesta, maidaton. Kitaan nyo. Nagidaton da iji templo pampanunutet, uray tay parbangon tay basbasaan. Pampanunutet. Nung surutan tayo na tada ito'y nalintag. Tilaan maidaton ka umuna na inauna lalaki. No babae, out. Takas lang ang iji kultura dagiti hudyo kasla awan serbiti babae. Iso nga meeting da, decision da, nagbilang ti may pinakan ni Apo Isos, lalaki lang ti binilang da. Kasla kaming katulong haan nga makapagtawid ti sanikwa, awan karkarbangan na, iso nga nabalo ti babae kanya dan, awanen, agriga, ta awan ti matawid na, kasjay. Iso nga, tilaeng maidaton, lalaki na inauna, kaya nagsayaat, anya ti idaton da iti templo nga sagot iti Dios. Kapang panunutan tayo parbangon, nasurutan tayo nga tada ito'y, pag-alalaan tayo nga ruti sa nga paris na pagamot. Kapang ka ang naganak ka, ala ko man ni mestra, anya di lalaki, babae, di ako? May babae, nga maidaton. Nga maidaton na ala ko man lalaki, di ako? Ay isagsagana mo na yung agpaspas umog ti pagawon na ta. Alaam to, ngam na naliwayang ta nakatayab. Sa bali man nga, ka 40 days daye 40, apuno aldaw kalpasan daye panakayanak. Kamasapol ang dapaspas mo nga madamo magatang ang pagaw sa nga paris wano anak akalapati. Iso ti kadla simbolo ti panangidaton daye ko. Ma-purify ginaganak ni Maria. Kastamot maidaton iti templo DJ Ubing nya kana ko ay nya naganan kultura ay nya naganan nayon ti pamatikan nya requirement ti pamatikan nya dayjay datayo to bunyag isoda mat kakasjay mat nayon na dayjay kadakwada sa bali mo dagiti uso dagta west nga daytay ay nya naganan baby shower kunadan samo dayjay. Baby shower sa ganito ipakamu da di anak dan hampay kabunyag di sa bali ta kanya tayo baby shower kuna na baby shower kuna da apang ka agrega-regalon ngam nalaklak amo di regalo ngam di kanam adu mo di kanam logi pa ay damot paputput danu daduma sa bagay dadakkel mo sa bali mat nga anggulo dayjay baby shower tatamutan simusyal kayon i-revealyo pa yan no lalaki o no babae ag party-party kayo di pa na yan anak ag gas-gasto kayon naging gana nga into nagpabunyag kung nagdakil tagastuyo donasyon para di simbaan 50 pesos agro panget kayo niya mo datan ang tigastom ka rin ibrebaw kakaasin mo dagiti para sing-singer pagchichismisan da, oy aming naninaw, 50. Mano ti inyar kelam kadagajay agkanta, mano inyar kelam kadagajay inya naganan, mano nga baboy ti pinarte, manon to nga kadagajay gasto da, into na panjisimbaan, Diyos ko agreklamo da, 50. Naglina ti aircon. Kadi mabangkay sa balik. Bali mo nagpabunyag yung taltalon. Kaya kanya da requirement kanya da ngam inaramid da kanya po Santa Maria na masabol ti ma-purifyin ata piniliin lasin nga ti Dios ngam nagtungpal da iti lintag ti pamati ni Jose nga nalintag nga lalaki nagtungpal ti lintag ti pamati ngam tinakakaskas daaw dati propeta nga dua da Simeon ken ni Ana nya ni Simeon kunana impalti inti espiritu nga haanto nga
pumusay aging gana di makita na ti Kristo nga mangisalakan ti Israel. Uri siya nga tamo ta nagganas nga tamo nga retay sakbayak ko mga pumusay ka agparang ti Diyos kanya. Kala kumamo da jay manong amin nga dekada henerasyon nga natagtagabo ti Israel. Kay impaltiin dagiti propeta nga umayon ti mangisalakan ti amuda nga mangisalakan man nakigubat. Ado ti pagbuyot na parmaken na amin akalaban. Patayon na amin, putulan na amin, agbalinda nga tagabo. Ti mangisalakan ti dayjay gamin ti pampanunutan da nga mangabak damot iti bilag kinturay. Iso nga naragsak dan baliktad mo gayam. Ngam dali ti propeta ni Simeon amunan nga nya ti kunana ado ti madadaan, ado mati maisalakan. Nya pakaitan-ukan ken pakadadaulan dagiti kilo madadael kunana. Teso ati naaramid ken ni Apo Jesus. Katatta idi napanan imayon ti Kriston iso dayjayan. Iso ti kuna tayo iso garod nga Candelaria in declare ni Simeon nga iso ti silaw. Kas lamang ibaga nga iso ti silaw. Iso garod nga tunggal adda okasyon tayo na nakadanon namin idtoy day ta silaw. Although pimusay ni Apo Jesus ngam nagungar nagwaras dahil sakramento ti bunyag dagiti siya pito sakramento tayo nagwaras kada tayo iso tinang silaw nang punas ti basbasol ti lubong haan laeng nga ari ti Israel no di ari ti sangalubungan ngam baliktad nga ari haamma nga naturay haamma nga natangsit haamma nga nabilag nga nakaispada nga mangputad ti ngiwat dagiti chismosa ko mga nagganas ko na pisyon na tingiwat ti chismosa ta dumakdak ti ngiwat na agadyan na netap na nangiwat di ka ako ba ha mga dagiti nakaturturay nga dosaon na dagiti nga sumurot kanya na baliktad mo inmay nga ari natay pimo ay nya na ganan nagungar ngam insaknap na anya insaknap na kapya kinalintad ti panagbiag kinapakumbaba ti panagpipin na kawan, panangalangon kinikabsat na mailumlum iti basol. Iso nga tatta na iraman tayo. Iso garod nga nagigan tayo ti silaw tattay. Di ubingak talaga nga aminat. Di ubingak ti panagawat mi ti Candelaria idi gabit ag sarunoda kin ni San Blas no bigat. Di mat ni San Blas kay koros datoy. Intercession ti sakit ti karabukog kin amin nga saksakit. Ti amok idi iso ti Candelaria dayjay. Talaga nga mapangkamimat ka dali di apo ko kada inang ko ti amok iso dayjay ti Candelaria di ban nakaipatay already high school kami ka ma-confuse atta siyempre hanjak pa nula amok ti liturgy idi. Into gayam no bigat mat iso ti San Blas ti Candelaria iso di mabendisyonan nga ibagbagana kada tayo nga siya ti silaw ti lubong. Iso garod nga idi nabunyagan tayo imigan tayo ti silaw niya. Idi nanganak kayo ti bunyag, imigan kayo iti silaw. Ririmanan. Agisagana kay ti kandela yaw. Awan kandela mi apaw. Alaka mga alakay ti kandela dito yung donaran nyo ata kami mo daw atin. Babayadan damanan. Kanya pagalaan mi kandela kang kami maagar-aramin. Yeso ano dito na mga anak kasi siyempre donasyonan nyo anday jay kandela tagas lamot gasing mo igatangan ta kami ti kandela nagado nga mga anak kas ano mo dayto. Yeso ano di jay dinanang kintatang inigganan da no baktit pa di jay ubing inigganan da jay kandela kayat na nga sa uwan igganyo da kayo ti silaw ti pamati dayta nga ubing iso ano agwatil-watil ti pamati dayta nga ubing kayat na nga sa uwan kurang ti panangiyagal mo nga naganak iti pamati. Isugar nga da kay tinakaigdan ti silaw. Basically, yes, apaya. Hambay nga makaigdan di ubing. Kinhan na ba'y maawatan. Nga mairugin nga maisuro. No anya ti os-os to apamati. Isugar nga da kay tinakaigdan ti silaw. Into no ag-confirm maisunan tumutkan ti mangigdan ti silaw. Kaya't na nga saon maawatan na no anya ti pamati. Into nagkasar at nang tupay laeng
silaw ngam na natuang ta na igdat nagtatanabutob dagiti lolo iso ti umun-una matay gapon ta na electric panan ta kandelan yabatog no sino lalaki wan na babae iso umuna nga matayan di nagkasar di Domingo gapot ay di Sabado gapot naliwayan di ubing na iwaris ta aras Allah nagmumulagat amin nga chismosa Allah ne agmamalas dan to pero nagtaaras agmamalas kaya lang di kandela alam na igdupon Allah kasi lang may iso tinubong tayo na ta kandela isimpulo na ang ni Kristo ti silaw tayo iso na bunyagan di ubing da kayo ti mangiggan nga naganak kahit na nasa uwan da kayo ti silaw ti pamati na da kayo ti mangisuro iso tintula papapanan na tahan na maawatan ti pamati na dayta anak ko na apuyo sino akin basol da kayo nga nagiganti silaw agraman ninong kininang agraraman nabeda kayo mga nakak father taga San Fernando kasano ti pan nakakita na dayta ubing ka dagtoy Santa Cruz kasano ti panang tulong dangarod nga mang patanor ti pamati dayta nga ubing sino ninong na ni Mayaw nagado panunutan ta Mayaw data bayla anak mo ti bunyag mo ti sigurado ang ninanang kat inala na nga ninong ka da Mayaw da sanggunyan dagiti adda mabay ay pagsulsulisit na ta anak na dayta no Christmas ang Christmas na yung kagmanon niya pagdawat apay daya ay hamad ti kaipapanan na sikat ti silaw kayat na nga sa awan tulungam dagiti naganap nga mang silaw ti pamati iti dayta nga ubing kuno nagkamali dayta nga pamati nagwatil-watil nga no nasubok ton wano nakanggag to isabalin ka imbarsak na tabultunan taapaya ka no Katoliko at ide tatan nasarakak ni Apo Diyos beta ka ko sino akin basol Huwag kasi kano nasarakan ta, hindi kano Katoliko da, at siyempre, no do, agpaseminar ka ti First Communion, di damot dengdengged, agpaseminar ka ti agpabunyag, kaslamot, mabalingan kang agseminaran, Father, apaya, professional kami, matan, among garon niya kaya nga sa unti po niya. Ito na agkonperma o may agadal dagi tinaganak kada dagitay mga na tapno maamuan dati pamati handa kano kamasango ito no awan nagyat di utek dati pamati nakangeg dati sa balin piyapay ijay wala tadi yumak kayat no at dayawis kayat na nga sa unorong di jay panangawat da silaw kano silaw aga iya sidad mo ti simbaan adalam pakitaam ti os-os to apamati, ibiyag mo dahi ta pamatin, ta si kangarod ti pagtulagan na taninong na kangarod. Iso di inawat tayo, iso garod nga, da kayo nga ninong, da kayo nga ninang, da kayo ti agbalin asilaw dahi ta nga, ubing, kano agkurkuri damdam dahi ta nga silaw, sigurado, ang si nga ninong na si nga naganak, agkurkuri damdam mo dahi ta nga pamati. Isugarod nga di jay siyak ti silaw tatangarod impact ang pablaak tayo. Linagip tayo manan, isasarag nga ijay templo. Iso ti silaw ti lubong, iniganan tayo manan, ideklara tayo manan nga iso ti silaw ti lubong. Tunggal ada sakramento tayo, ura ijay balay tayo, no mabunyagan tayo, ano inyanaganan, no sinjat tayo ti kandela tayo, ipalagip tayo, daydi nadaeg apa nagbunyag. Amin mo, nagbunyag ka, adda, kandela niya. Konfirma, adda, kandela. Misa, adda, kandela. Konfesar, no balbal, adda pa'y, kandela. Kasar, adda pa'y, kandela. Ito na tayo, nakaangot ka ti kandela, al-alya. Natay ni apong mo ko, lo, dagat kandilo, lo, al-alya. Sabi nga nagbaling nga al-alya di pamati ti silaw. Iso ko maati na lawag. Iso nga nga pati piyesta tayo, presentation, iso nga kandela yung kandelarya kung ano na yan, taapaya, ipablaak tayo nga ni Kristo ti silaw tayo. Kano silsilawan na ka ni Kristo.
Nagdamor nga umasidad ka kin Kristo. Malagip yun daytay ada rosaryo yung nga daytay aganda. Oh. Kita ang daytay agandap nga rosaryo. Naidagat mo nga nalaing ijay silaw sa kaipan na sip nga sa kaidapan jay silaw. Napig sa tirang-rang na niya. Ngam na mabaybayag nga haan nga umas asidag ijay ti silaw awang maglaang ti lawag na mabalimot nga ipada tayo adi jay kina-Kristiyano tayo no adayo kalaunay kini Apo Hesus di ka mo umasidan hanggang adbalin asilaw kadagiti tattao ngam no awatan ni Apo Hesus na impapuswan addaan pamati addaan nasayaat nga kababalin agbalin ka asilaw kadagiti tattao agranyag tarupa mamumasapol ti kujik wenno tayo Nuan, nabadasin ti ikatong ka problema. Ited mo kini Apo Hesus. Uri at damari-irinan ka idaton mo kini Apo Diyos. Pakawanam, agpakumbaba ka, agserbi ka, aglawag tarupa. Tayo hindi niya nga rin, asidag ka kini Apo Hesus. Isang orod nga arana ka, isang ano ni Kristo ti silaw mo, agbaling ka magngasilaw ka dagiti kakabsa mo. Nung sikat ti mangit-idap ti silaw, sikat ti mangi-rororoman, kamapukaw pa iti pamati dagapuking ka, ay may saka nga nakudrap nga silaw, nga nagbiyak dahi ka silaw. Tatatapyasta na, tuladin tayo ni Simeon ken ni Ana. Ni Ana, manong taon daw nagdin na, 7 plus 70 ka gwada di tawon na plus di tawon na sakbay nga nangasawa bakit mat ni Ana ngem nagkararag inuray na nga simmangpet ti Kristo impablaak na oray ni Simeon nagkarkararag adda ti espiritu king kuana iso ko na oray mataya kon mabalin mo nga awatan ti adipen mo tanakita kon ti mangisalatan ti Israel kunana kuno nagasat na Simeon kin ana tanakita da ni Jesus kapantay nga tanga nagasgasat aw-awatin tayo magtinasankan ako munyon. Hantay nga tang nagasgasat nga, awang ti kabuteng tayon dito nga biyak, uray no pumusay, uray no alaon na tayon, awang kabuteng tayo, siyempre nagkumunyon ka nga rodin at kanyang ni Kristo. O awan ti pagdanagan tayo dito nga biyak ta, dato nga roti sila tayo, hantay laeng nga na, ni Simeon kintang ay nalaeng, kada tayo kaawaten. Isugarod dahito yung Eucharistia, di kararag tayo. Iti dahito yung Eucharistia, na iwaras dahito yung asilaw, kanagsaya at kumaa. Na mari na tayo ti silaw, iti ano tayo magdanag, gapo taadda ni Kristo kada tayo. Naggasat tayo, taadda ni Kristo kada tayo. Ti saludsod na minagduma ka, oray kaawatan ni Kristo no, nakudrog mo di pamating, hamo mo mabigdig nga isuna nga mismo dayta. Nakabaulan na ka nga pasanton, kabaulan na ka adalusan, kabaulan na ka nga agasan, nanyaman dahil ka nga problema, kabaulan na ka nga ayuanan, isuna nga ron isilaw tayo. Hala nagasat tayo, nagasat na Simeon ken Ana nakita dati Kristo, nagasat tayo matawatan tayo ti Kristo, naibunyag kanya tayo, masapol na ibiyak tayo. Baduyak-yak tayo ti pamati, tumakdal tayo.